kita kan baru udin lagi diulek dulu, diulek. Kita berada di sini jalan Kelurahan Glodok. Aduh Bang Udin. Bang ulak. Cinta harus saling memiliki, tak seharusnya sayang. Tempe masuk mana pare toge kol kol kangkung masuk, bungkus nih, bungkus. Jadi deh goreng ket upuk jangan lupa kerupuk. Nasi jadi deh. Yaudah, yuk jangan lupa di subscribe. Ya.